Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bulandua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.
taura nai vola ni dina sa pasirawa sermanda ni kua ni mula bina kana kanto ni bororong tiko na sana tini ka vai na no no mai viti kena be ya anu ni mbulan ni anra na bole buna sema rot ko mai and radio mbulan do bata San Francisco and singale benda indai ni mula bina kana kanda na be anu men Pasifika mena tu tokalau to mula bina ka mena tu ku Katorika e ke menura bororong tiko mai Majuro na tu Masela mula bina ka peli bina bole bu botea na kandabu do borong tali tunga me New Zealand destino bina bole bu borong tiko mai Auckland kiran no milaw orto na tiko mai Waikato vai Gisborne pata kiran na kandar tiko mai Christchurch mai New Zealand bina bole bu na sema mai na singale bu ndai mai Australia bula bina ka Francis tiko mai Canberra pata kirato na tiko ani waga New South Wales ni bula bina ka mai Perth ke kemdo na toka ani na top end Northern Territory mai Australia na be no eso enda sangani we taratara kina nui tagini ni nanga isama tiko mai na singale bu ndai bina ga lebu na be semati bina ga lebu na warong mai ara samba di tiku kere talengango na da ubagai tabi na be ngauna ni nonda serre nonda be buka maruta ken radio mbulan do bata satingo na itala lal Muhammad lebu tiko na itu kumbale tikoya er tali taka tiko na nona dau e baka kina na tamada daga ni bisa una mate wai ke irana na be mata serre era satungo merwa maruta ikemuni na singalebu endai no itagini to so wina daga ka sa teka bu na madawa teka bu endo na bingarabi na sango leba tiko eningo na bula o kotoba na katini ni bula fina ka lebu na sema tiko mai sona lutu bula bo ngai bo dure tiko na mado sawati sa bo bina kaninda rawata tiko na bula bina ka kene soli kedenga e botai weekend man da rawata kina na non da kana non dai tabi kena i lesi kedenga sa tungo e matanda fina ka lebu na sema tiko mai gona kena i bolangau lele bilibilingan rendre va kasa mai talele Totoro
Somebody nanu mamai, vale nimbia levu mai. Ona ia yare, ona ia, oi ambera totoro. Sangai lolo na ua, sangai lolo na ua. Satangamu ravasua, satangamu ravasua, satangamu tangamu tangamu, satandola tandola tandola, dolandola. Ona ia yare, ona ia, oi ambera totoro. Lele biling-bilingan rendre wakasa mai tale le ni bula binagana wakanta ni tikono lo mani tembara sen badi wara katingo mo kilam dana dana ken rebo ka single lebur na bisuriti mai na bi single lebu binaga bo lebu na bo lebu na bi na numi binaga talenga bo lebu na bo ronga na bi bale ni bula ke mani na turanga na maramana si na dauni bengarabi linga ni daga na bi bale ni bula ke sara do bula binaka serebi bi kauyaki bula binaka na tailebu dairy farm korbo pinakabagalebu na semati ko may na singalebu inday bakakina be rato na bekanda rato waray takati ko mengo na non rato bengarabi isamba di tikabu talan rondo sarati ko ngango na bengarabi pinakabagalebu salaniata andikawa yan ranin bula pinaka na turanga na ita kalungatan na singa di kuwa ala ko tukai nelolo mabeir na turanga na maramanasi na bebale ni bulay bura-bura bakana no muningangandre pinakabagalebu egi ramusu bula pinaka ni bula pinaka mani pinakabagalebu na bingarabi pinakabagalebu na buwan ni pinaka kemudura lomba suduti ko abian rakim bata-bata may biti ya danuita kan ito sa pinaka natakatak endo magatiko ng raki tangilala wanga bono-bono bono ini pinakatiko yan yan natakatak ni chikina koloma-loma apakah itu riti konggo main takui lama-lama. Pinakabagalebu na pinanumiti ko main na singalebu inday-inday. Pinakabagalebu na nomuni na numatu na takatakan ni Panua. Pinakabagalebu star. Nomuni tiko na singalebu inday-inday. Raw ning garabu wainakin na takatak. Pinakabagalebu tangilala. Pinakabagalebu didiriawa arnayan rakai ipakayan iwan na lewe ni corona nukulora pinakabagalebu na bingarabi pinakabagalebu na binanumi o pau bay ni balu usang bula pinakatalamay ng uweka kangay ay tueroa bula pinakamay ni Silandi pinakabagalebu na bingarabi ng uweka totoka tikumay nandomo muni totoka tikumay na bisamati wala betim balay suba erto sa totolo sa ramay ni ko merto bagayan rat ko may waga may New South Wales Australia kaya makarise sa ito niya na tombo o warani sisiko lolo mamasuya ni be kemuni talenga pinakabagalebu William bosse na Panua mesulame bosse na Ivalu malekan matagali bula maleka kaya nanumitungan na seriyon daw maka nanumiti ko yan na singalebu inday duan na tabalengu o hindi ko nesitiko del kusa gonga sepatoni pinakabagalebu baditi ko talengo o tangilalawang ka bono-bono malawang bulay rongo-rongo pinakatiko aweta station ni kauti kenda bata tiko mai kere ratong bono numi na tikong ko balen bula me ratong bono numi talitung amay ratiko bata keden ko kere me ratong gay na numi tiko may kina na singalebu inday rangunyang nangunyang ko na nakapag singalebu ko sajina na numiti ko rato apule rato unyang ko na chiko na nakapag chikina na Daniel Wuli William Binaka Peli Rusi nakapagalebu Paula nakapagalebu na siya matiko may na singalebu ni ko o Rusio Paula Bura Awanga bata kay rato na ilawala puler to tingur kay pita may sawana. Aw sinikila na matinitikin na baka dingong bekango. Bula binagara to pita. At so ape kalini say bula binaka warorong sarati ko yaningo petaluma. Totoka na bingarabi na singalebu inday. Isasya matiko may ano radio ang bulan 2 bata San Francisco kauti kenda bata may.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o dren na to beto seki, erto sa tu waka rao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai nanong ni boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarabatalangan kenale waka suburi ani nanomu yaya mai nanondro to stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupuku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo si tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda vata kay City Beni Raturala. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life.
the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong, grooving in the cradle of life. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Grooving to the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong, grooving in the cradle of life. Wakalewa baka malu atoka na matani dangi bei buki aki e nanonda koro turanga mai suwa e rungurungu hati ko nan raki rakai tiko mai ni rungurungu bula saratoka na dangi toka lau deba banan raki e dananga i rongo dana keni tuku e na tini keruana kalau kena singa lebu enda indai sibitongo na tini kandua e na rua sanga bulu kalima na miniti ngauna batea ni sibitoka na ba e na rua sanga bulu kalima bei mama na miniti ngoed Santa Rosa e San Francisco ni bula benaka au listu butali manda en duan na bakang bulang ngona be kinta ba kini tangilala wanga bono malo rong binakan jina aweta station ini kau ciketa bata mai na ba lewu artu na numiti ngaki na korto amata pule na somiango na daga tikongo ba singa lewu na daga ba cikina koloma o na Danieli buli o Williame o binaka e peli rusi paula bura wanga ke pita mai sawana Gondon turang manggosa. Ni bengarabi pita mai sawana. Usini kilani ko e bota tikong wastenga na mata ni tikina boga dengu. Bula bena katebi ta kalau na bole buna sema mai cho ape kali ni sei bula bena ka boga rongo tiko yani ngoi petal duma. Totoka na bengarabi, totoka na singa ni koa. Na bole buna itabi. Bula binaka o chobesa do labina boga langi chobesa boga langi makarenga isaba na bulan dua bata e buaki na atu ya sawa gertuna numitali tungaki na nona bu o korna lea bu metamusua na atu ya sawa balabu ngandi kali o ngandi waisile o ngandi sela boga bimbi be iver ratu na boga lebu pita na boga lebu na sama tiko mai na singa lebu indai ndarna gai be talano ana watina ruana kaloko Filipe Koroi Rabundi meratung bono numitali tunga kina na yan rambongi tiko yaningo enandela ni be noku e saine ai sarai rai bidan beka na kaloko ngo mai saine ai Filipe keroni dona kene tuku ngai ka kola taka manda mai boka totolo en dona kene tuku vida na kaloko mai saine ai ndo kere tiko mai kinango landi ko bulan silibata landi ko bulan reti berata landi ko bulan gera AB Tamani linga ni wau moto yula wata ke kobula Koroi Rabundi binaga bole buna sema tiko mai lemme kitulenga binaga bole weka binaga weka pau baini balu bula binaga no weka tun mitiko na turanga kena maramani ya sawa ramai tungo ya sawa ke na be sai bura binandu binaga lebu binana ali Jim tiko isuba arnaandra kai na numitali tungaki na be koro eso na barabi mai rakirako vitawa erambose ba koro tikongo mai vitawa binaga lebu erambose tikona leoni koro binaga lebu na bena no mai karalaini mulia deba ni bula binaga matagali ni bula binaga na sema tiko mai na singa lebu indai go Hillsburg mata na boga duriti ko na mbose o yebi nakasarangani oni tukuna tukumai na mbose ni asana boga turango tailebu ena nungu koro mai buzi toka rato na numi tukumai kina na ilaolongo rato sema tukumai na singalebu enda indai bau na numi tukine o ertu minakata ndua na serewadiade ne bota ikete kina na linga di wau ni non tabonu era oso sarati kwangango ena dakadaka na kena bago tibiti ko na bale ni songo ke ir ke sara na turanga ke na marama na dorbo ke na ngone lewa era onga tiko na singenda indai bina sara bago lebu na binunumi dona dorbo sanga imbut ngana non tabuno na mado sauti dolari ke na momo Richard Mata na bamba
Nui takene rau saya zayani rau mbula pinaka rato mbula pinaka nangone. Pinaka paka lebu na pina numi. Rau sara numi tunga yani. E na beipa no e soan rau paka sikopa nam rau tiko bolingo e ke ebiti. Pinaka paka lebu. Pinaka paka lebu na sama tiko yani. Zola pina nukutangane. Wai siki nangara se. Bula pina kamatangali. Gonga indelai taba kumbu lau toka. Mbulu talenga gori. Pinaka paka lebu Samuel Abdama. Amalo mbula rongo pinaka makaritu mai na pongani ndo momunu aunga ikere tiko yani meratonga imba una numitu ngamai tiko ingoya me kira una numitu kina Epco coating ko Samuela pinaka pokalebu Samuela da mango apa pinaka tiko yani pokalebu na namudo bina numi na tampana nimboro kwengo mai undu mai kabara ko isikin bale dorbo ni asawai rara malo pinaka paka lebu na sema tiko mai na singa lebu endai pokadola no ya tiko i Tubatu Gold Mine William Mbale Bakayawa dola bina nguba marou na bitia sawa totoka na bingaroabi pokadola no ya tiko i Tubatu Gold Mine pinaka paka lebu na moirani non tapunua sabe semati tiko ngayani en radio bulan dua wata San Francisco ni kauti kenda batamai. William back in doon nungu life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarbiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palinay. In time saranga mai. So ang tali wala ka tala tunda wala. Kuwertong ko.
O sa ro bien o pambinasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay buka singelebu sa buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda wata-wata kay Sitiweni Raturala.
Sheikh Saliman. Tapororong man da reinay talatala Lal Muhammad. Era sama tiko may ngor tiko may inda kui loma-loma na leweni tikina loma-loma na daka ba korro. Ya na kenapa suti ko yaningo. Na talatala Lal Muhammad. Maleta na taliboni. Darungo da mandano na itukutuko. Kila ndo na kaure de chungo na bawele go. Sa bawele takikendo setani nada mungo. Nada mungo. Hai do sa ngaluchi. Nada mungo. Telepon may be. Telepon din nga ni telepon kondon di ba nga ni setan sa solibikan. Asenga na kango sa asenga ng bula. Yali nga na telepon ni wow saya ni ng bula. Ya kaya kaya liu chisu. Sindo na ka. Me ko ako niya yali ni tu telepon. Melna ba? Elebu na ka chugulum telepon. Lago chugo na phone, lago chugo na Facebook, lago chugo lebu na ka. Ngai rango chugo na linga mo zawiri chugo bango, zawiri chugo zawiri. Lebu ni zawiri na linga mu wango na numa wiko talanga na zawiri wirichu. Zawiri na talibon ni zawiri talanga na kenay tauke. Yung nakabole sa ranay talatala Lal Muhammad. Nakabole mo na pingarabi na pala ni bulam ilomoloman tuto manitalitu nga kinana singa lebu ni kuwa. Dua mandra kenay bagalanga weke. Nang gito at tiko bumay na sa bagarana gito na rakabi. Sanga lebu sa ran kenabi talon na saya tuto ni kuwa. Baleta na ilabo kenay bota-bota Ya mo ni may rayda manda ongo ng bulatale non ratimi na tingwan de. Na timi da bambeka kay labaki mai na timi ni sambeto na timi ni nawaka. Non ratoso da kengo na kain daw maka. Ongo ng bulatale kay na ratu kowayata. Surprise!
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira mata tu ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpiara, sangat sarangan nimpiara paling lain. In time sarangan mai. So kan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua tolo walu lima na kena ituku matai lalai. Waya na wasa walu ba dua tolo walu lima. Nanonda vata ke City Veni Raturala.
Diri awa kota toea saloloma yani na sota tawa lukudi pinaga bogalebu sera tali taki bogalebu tiko na sota tawa lukudi na dangi doiri ke autea mchanga ile sumaingo Filipe koro irabundi pinaga bogalebu Filipe bola tiko moko ya sabe mama tungo na rua na mataka lailai o ya sabe mama tiko na tiri kan dua biti na singa tusi ti talenga sa mataka tiko mai kanda na rei bisi tiko mbaka na diwa na awa da sabo ka pinaka Filipe pinaka bogalebu Filipe koro irabundi tuku sarati ko mai saina na mataka ni kua ke mami salolo matu ya ni bogalebu pinaka bogalebu na sema tiko mai ropati loloma malo bogalebu bengarabi bata kina do robo kanga imbiu ngai ke na madla sawati imbiu mai viti mele sutale mbola tangani Richard matana mamba nona tuku sama itomani tali tiko ngona itabi sema tiko ngai ni ngoma na Stone Frigate HMS Raleigh Top Point Cornwall bola tangane sa lolo malebu tu ya ni be kemonrau ke nau sa na bogalebu no tangane na bogalebu lolo mai ni virtu ngone tamai beto lenga batu bulare miau bulare inga re rongo re bironga go mai roi sabu tamai beto ngango bogorongo tiko yani happy Fiji Day city beni san jina pinaga bogalebu kalau ngata talngana mo ni madho go tamai beto pinaga bogalebu tori katinai pinaga bogalebu na sema mai senga ni talata indua na singa na maramango tori katinai mai na tukuka ka mai ni raki pinaga tiko na tukuka na kabini singa moniti endai raborongo tiko mai kina malani dangi gym bula pinaka city raki pinaka tungo na anu India ebiti Fiji Day happy Fiji Day God bless ai awana tuku ni korawala ni bula matagal inda waraka mandana tuku na nanda no kene be sai bura te ndo tele mandana kene ibalangau ni berni nda da ni na tini karua na singale benda inda ena radio bulandua bata San Francisco kauti kenda watamai.
vai mori na rona. Buni TV na mga bubagaloloma. Ay sema tikoni radio bulan 2 bata. E na singalebo inday. E ta borong manda kina tamatatakan ni bisa no itakin yanga tikon na non rai bagasala. Ako ang na kaya tikon na non tapanuan da sangani rongo italanoa. Ta sarongo da saranga mai veira. Una isi matiwai. Dona kisi walangango kitungarabo na ngon dorbolila ikalasi ono. Sale wawambasi sa bondo, bono ni wawambasi tomikoko ya na isongo ni packet na tin peanuts, na tin ni pinati, kwa kakapa. Tawano ko na tanga sa lenda belom ni classroom, wayan rin ng kasibul, sin wayan rin. Ate kibuta pa ako na lingana. 2, 2, tolo, sarkay kelirangoni. Kau minangoni ko, tarong ko ito na tabilang kong takani. Kasar ko yung binakatak nga mo mati, o yung mo mati nga ni ko, baleta. At tagalila, kayo na musulian buwan ng lunchbox. Kaya daba, ang uli daba na noa. Iyo, daba sarili tabakin na lingam. Ito na, kami biya, okay, wakilaki, o sa kinto mo kikung ano mo sa kayo sudumay. Ikaw, binakatak nga mo, matelevian nyo, saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni bosa yung daw ingon, ni berin leivuli, yasarangan na bosa ni bitataw na kibuwa. Na yote ni bosa etaw bingon ni bimbi katu manibale ni ngoli koribuli ya sarana na bosa na koti ko buli na singa to ko ya dono ngonele we ko yani bosa tati nga sibuli bosa tati kirangoni no na tapil nga biko ka kombi be me bali ko na kanga tukun me biya ulukaw ko tami na mandua ada buti me bua o kuko na ko ro simpulu may namba kibita sawo te kilrak tanga buangay. Ngone na market ta nga no bubale ni dur mata ni kurvuli. Peta to na kenda kambi. Iyo bina boleh anu itakinira tala di boka bina kada luenda en singani kuah non rala ko ni buli berlengar bakina boka bina kana non ritabi sangana lenga rala gotiko ena elonganga ni no mudi tala di na turanga na marama tumbu ena non tabanua ena bokunda na luenda. Satini keruana kaloko. Ito kutuku ena non da benua. Era lewe 5 na undolu 5 na rau na marama. Era zuru ka tuitiko ena sala ni beibo ka torda kataki bokan bisnis. May bei rango etini kawalu na undolu bitu na rau basa nga bulu karua na marama era zaka nga bakata kira. Wana undolu ono na rau 5 sa bulu era ngaraba na bisnis ni daga ni linga ngona itukutuku ya bara itaka na turanga na tui maduata na presidente ni non da bonua ratu William e Katoni Berry abagedori na solido bi na South Pacific Business Development Awards night na non ra may basabu ya na non itukutuku na turanga mbale na presidente ka bara itaka kina ini sandua na itabilebu rangarabati ko na marama na takatakan di boka tumbu ilabo ibiti beleta ni CBI 5 na undolu 5 na raw sa register wati 2 na edanra na business lalay micro, small and medium enterprises daw edan na boka leka tunga na MSME kara duruti ko kina na marama ko kilay boka matanitu ka kilay boka lawa na non ra boka itabi ka ara lewe tini kawalu na undolu bitu na rau basa nga bulu karuan na marama era taka nga bakata kira era tau ya butaka non rambisnisi kara didi baka sar nga bakata kira may beira na wili ngo ya pa na undolu ono na rau 5 sa bulu era bisnisi ena taka ni linga goendo na tikin endon don menda marutak ka labetira kina na non da marama na talaga ni beibo ka torda kataki bukan bisnisi ka kauta mai na sautu kina nonda mbula tarada ke talenga na nonda ilagolako ni beibo ka torda kataki taura na idobi o Elena Tinai mai lautoka ka buka tokai mendau ni bisnisi binakan duan beira na nonda marama Business Woman of the Year ka Raba kay tabi may kinay buong kasara na maramay rabi CCB yan na bata-bata ya.
senga walenga ni walia na lenga ni mbula bagai labo so taba talenga kina na lenga lelebu e tara na mbula bagai tiko ni koa me mbaleta na labeti rake ni nonda sasangata kana nonda mbula bakata ki kenda kei na non rabe toko ni na marama na nonda banua ka kina nonda iwasi ni burabura na sasanga ni mbula bagai labo go sabu keta le tiko ngana lebei kina ba kaum boko taki ni rabun e viti ena baka tulewa na turanga ni lewa na buku ni kisi ni bei lewai na Muhammad Sanim na ilu ni bei dingi sa baka dengu baleta na bei beita ki adu tiko na bukuna kara sa tiko ngo na mata bei lewai akaya na turanga ni lewai suba o Yogesh Prasad ni nangai bukan data katiko na kain beta kikina na ni liu ni binding sa bukan dengu Muhammad Sanim ka beta ki ko mai kina nandau beta ki sangai bukan dengu go John Rambuku nanu mitalenga men nangai bukan lewa manda bukan binaka so talen na beta ki ado na bukuna na liu ni binding bukan dengu me baleta na dingi me bukan data ka kina sa andon na be bangangai ada kaba na faikek me baleta na dingi se seng kaya talenga o turanga ni lewa Yogesh Prasad ni na bia buka tulewa amanda na sotal na be beta ki ang baleta tikonga na iliu buka dengu ni dingi watakei na bunilao bagadengu Ayad Sayad Kayum me baleta na ibota ka soliwa nangauna daka bolikin na bagay liu ni dingi ray taura bagan dondonu so na ilabo kena ibota asanganin dondonu me nona ya ni na bagan data kina tikinango kaya na daw beta ki beibuke Nancy tiko isuba ni Sunday tiko na tulewa na turanga ni lewa Yogesh Prasad ka na muria tiko nga na lawa buka turi ke na lawa lebu koto na yabu ni buka tulewa ni nonda banua na runa undolu tini katolu rabauzi ke tiko kina na beilawa le lebu na beilawa lalai ka o kakina na kena raumbeita ke tiko kina na leurua Muhammad Sanim kay Ayad Sayad Kayum kinanggito bakarita ka na nondan daw ni beibaga tabuliri ni nonda timi na Fiji Water Flying Fijians ni tuba ni bengarabi kena ilaola ko ninggito kin bebonua mai Europe na bula katumai ngau na binakatoka be rato na dorobo rato ngito tikongo na swaya shipping rua me rawa ni rangolekina na timi ni bonua warita kana tikinengo Mick Burn baleta ni na erna oso tiko na nonda dorobo ngito ratiko mai Europe kasanga una bina kamera duru nikina o ira rangito tiko na Fiji nrua berlaki bagareita ki rekina na buali kuni burabura ni rasa bagareita kamanda baga bina kana ibaga tangin dengan de kena mangosa ni non rangito na Pacific Nations Cup kala ki final kina na non da timia andreta talenga mai kina nambilo ni Pacific Nations Cup na sota ni finala mai Osaka mai Japan vida na dorobo artu angito tiko nanru artu leibo gareta kirtu binakasar na timi ni nonda banua na sota ya kasanu itakatiko ni irawa ni na bagaya dori baga binak na bengarabi kena betumberi beira na nonda dorobo nanrua beramba baga durumi talengani yan timi ni biti na imatay ni balata ki banua ke Scotland na bula katumai November kana
rawa ni rangito buka lebukina na nonda do robo e nanrua peleta ni rawa so sotiko e bunga na nonda do robo e na nonda di kalabu ningito mai Europe ka o burn ni sana kadiba kitiko na yadanra na nonda do robo lewe ni timi ni nrua wata kina timi ni Fiji Water Flying Fijians na ilaola kongo ki Europe e na mua ni madaongo. Na nonda do robo i tau kei ka angito wali mai New Zealandi o sevu loni Rees e sandingi takitale me e duru ki na timini vanua mai New Zealandi na New Zealand All Blacks e na ilako talenga ki Europe o sevu Rees e tau ngito e nei tutu ni wing 3/4 ka ngito tiko e na timini Crusaders mai New Zealandi. Era tau lewe tolu sangabulu ka ono tau doko na tau rabo era tau sandingi takingo e nei lako Europe. E ratiko kina e so na tau rabo ka ranuita kini rauni rabo raitaki rabo kabinaka. Ka rasaba ka topoto takimata e na rugby championships katinga iwa titiko ngango. Beba kata ki Cam Roygard. Sagay lesu tiko maingo e na mabawa sagay bukan bulan-bulan tiko. Ka na may webu ke sarra baka lebu. We rato nandingi tagiti ko ngayon ay tutu madanga ni halfback. E kaya na daw webu katabulid ni tim ni New Zealand Scott Robinson ni dondon me na pinakasar na nonranggito na dorobo na All Blacks na ilako-lako ngo. So na dorobo me bakata ki Cam Roygard baka rintagi ko baka pinakasar na sota-sota baka mada o kabuka eldoriti kongo and National Provincial Championship. Dua tale na dorobo ingito tale tiko nga na itutu ni halfback o Cortez Ratima wata kay TJ Perinara. Erato na ringati takatoka na itutu ni halfback na lewe tolungo. Kyle Robertson ni ebinakata meraida ni Sunday na ibagarau ni noratong gito na dorobo na tim ni All Blacks so na talent di bobo sa kune merangay sematiani kina ilako Kongo artiko talengaki na eso era lewen ni iatu eliu ruasanga bulu na iatu eliu era dingita kengo katini kawana na iatu emuri na wili tiko kina eso me bakata ki Sam Kane Bowden Barrett Riekioane wata ki rato tele na do robo ebidar to sakilaitiko en bura-bura ningi to rakabi mai New Zealandi. Kina biasa i bura-bura dua tele na tangilamba senga ia bala tangango na pono lebu mereke bukan bimbi ana lo mani tomba mai Florida ka bukan ki mai ni semberaman dani sitalan rondo na bukan doko membaleta na Hurricane Helene sa duru tale ni enduan na dangilambango ka koto na kena kaukaua na category 3 kara tikabu talambu sesekin na ituba so ni bogadoko ka bogadori tiko mai mereke na matai ni dangilamba e bogarita ki mai ni lebu na pono tara na dangilambango kaukaua sarakina ya mai Cedar Kill mai Naples wata ke Tampa ya na anraki era sota kaya tiko mai kia vetarabi mai na dangilambo kenda iviti sana bolle katali tiko ngango ninta durumaya ni na bula i dangilamba na nonta panua koya ka bebu kia kita le tiko ngaki na nanraki nraki semberamai na numini o koya ka liwa tiko ngo mai mereke na ngai toso dake wala ila itali na kena kaukaua kina category 4 ni mbere ni nangai laki malumu sombuyani. Raki ana nonda banua ke nabe atu wili kina orotuma bugarita ki mai ni indau makakoto nan raki mama dan dinanga na sona ngauna da bakila tiko kina na tauni uda raki mama dan nabe ngauna tale so dila na singa ka tauna uda nabe ngauna tale so na bua suba ke no sori tai lebu na bua liku
se rua na mosi na itasiri na sanora na deba ke mbua na toka lau ke maduata na sano da konrove ke na kena ve atu anu te ka bu mai di kombia na gele lebu tave uni lau dala ke adata en dau makanan raki na raki mamada en be ngauna tale so na tauna uda wiliki na sano lau ke na sano lo mai viti na be bono tale so en raki mamada kana ngai tau wanga una no da na kavi senambongi bula sar toka na toka lau ke na toka lau deba na se ua la ki bora na wasa me do ba ni singa bu kelulu ni mata kana ngauna mai viti da boga bina ga tio kina en raki en da sa rawani wakila ti kongo en non da bonua kana senga ni be sau bu le busar na ke na itu waki en da indai me do na singa ni mataka na singa bu kelulu se ua ka bora na wasa sai kangor nan raki na itukutuku ena be sai bura na itukutuku ningito ke na itukutuku ena nonda banua Na nonda bata ke City Veni Raturla. Tao kilangin sa banua Lale samba si kalawani panu musana kabuta Kalau sambula lawani ngaula na maingonu ina seni kaula musana kabuta Dalai buru sabura 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 buru mahua Sabura 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 buru mahua Indine asame sama semua kina mekin dua sana rawadi aku Iau banua rambeta Bau bula bila aku biru walu na yang musana matani Bersama ilangi na kau seperia Dia kuayani kini na kau mori na kume la mani Aku ilangi na dua kemula sumi mulami Sabura, 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 bura mahua Sabura, 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 bura mahua Indina ya sama-sama semua bina mekin dan rumah sana rumah Suka ni meke usando muda Olanu maleta na dela para mi rongo makasa tarea Olu olo meta ya una mosa malume na rea matani lagni wa usuleta Sabura, 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 bura mahua Sabura, 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 bura mahua Lindene ya seme sama suwa dine meke ni rumo sana rumo biyo ura Lawa ni meke mesa su Ya bunu dua ko maua se bunu mana baka bandera Ni basi bika basi manu wa mana se utana mua dulu kura Sabura, 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 bura mahua Sabura, 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 bura mahua Lingine ya seme sama sama dina mekin ruwa misana rumoa dia kura Lingine ya seme sama sama dina mekin ruwa misana rumoa dia Wani meke mesa suka Ya bunu dua ko ama ua se buni mano baka tambera Ni basi bika basi ni manu wa bana se utala ua na bulu kula Sabura, 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 bura mahua Sabura, 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 bura mahua Lindine ya se me sama sama kina meke ni rua misana runga dia ura Isuka ni meke usando William back in Donongu life insurance policy? Laka kira ni tutane katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check senga tale ni bera senga saranga ni bera malilai in time saranga mai so dan tele wara ka tele tunda wara ko tongo o sala ro dengo kamu binasa Iyo, o yasar ngana buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy.
Text mai ki na wasa walu walu dua tolu tolu walu lima e na kene i tuku tuku matai lalai. Hoia na wasa walu walu dua tolu tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kivalilo te na puku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Na nonda wata ki City Veni Raturala. E kembalabu tu nambula. Napa kanu ini bina katiko ya ni ke muni na sabi to sa kitiko na nonda panua na ngaunango. O ke muni na we soko ya ke wasa rongo da tiko na wanga bobo wera sa kele tiko mai na nonda mata sawa na ngaunango. E dua na wanga kai na kingo ni rau ni ndua nga na ua mai na tobi kimbua. Kina mbuwalu. E dua na wanga bo
usini kilasi na vida na bondo roni di banga na dua na aua ne serendali mai na tobi ka kele ani kina mboa walu mai mboa ia kalonga tatiko na ituito soya kia na muani madhawa doni atiko na muani madhawa wana numikina na nonda tungalala ibiti okotoba ni tirika walu vitu sanga bulu kaba kena nonda tungalala ina tirika dio vitu sanga bulu enta sana mai wana numatale na madhawa ngo ena bula okotoba ndira ne singa tulebu ia na kena muani madhawa enda nanga idambeta batani tabaka ni vinaka tiko be Joe M. Muriwanga Bwana wine vinakatiko wana tuirara lebu ni tambatakataka na bosai ni reimbula nita wimate bwana wine vinakatiko ena mbula vinaka kaya na mbula ngalala bwana wine vinakatalitiko nga ena stoa na mbula re o kemunina toso tiko yani na esa ena sinu ni ngole tiko yani bai makoi ni siro telemandama ya sanango ena bosai tiko kina na stongo na mbula re era sona i bota sona i soli e kau bagai awa saratiko e ni na pono da kauni tambua e na tiko e na stoia na bulare stoa mai na bosai e na sino ta pono i nebe naga tiko e ni be kemoni e na venga rabi na be pale ni bula e na singale buenda indai ia na stongo na bulare vata ke koe ka kere tiko mai go Joe M. Muriwanga na nona i bota na sere ni bagai atu membaleta na tamba ni mbua ka kau mai verata ka laki teisa rea ni kimbua ni bosoti autu on bua raramba police jazz ni bosoti autu on bua raramba meu sere tako amandaya saila ya mbua saila itu Soti eito inawe akani eito na sena ni serela elisa Eri bunga wena
E na muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kanya na kaya mukatalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Laka kira ni tu tami katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasar biri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarangan mai. So kan kali warga tera tunda warga. Ko tunggu. Kau sarang lo dengo kamu binasa. Iyo. O yasar nga nabuna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kena bagai singelebu siya bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabuteke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata kay City Beni Raturala. Songombula. Sude mama.
Te pinaka borong telemanda ve na talatala Lal Muhammad na singale bo inda. Ito na tukutuku binaka tukutuku ndina na tukutuku yanga. E bogara itakatiko na talatala baleta na tagadak. Na tagadak. Sabakain da bude samai. Sabakain da lebea na tagadak kau. Da tagadak ni kwenta sabakain da boka sangara na ngau ni sala malumu menda muria. Ya e binakati na tagadak. Na talatala Lal Muhammad. Tei, rauci ko na ilabo. Laba, san ram na buci ko ragi, sa rauci ko na ilabo, sa somici ko na kaya laba kimay. Sindang bebele tu. Songa soy pe kendang wanda sabi ang garabi tunga. Tei manda. Tei manda ndua na longin num tabioka nandalo. O ba binagabi nunggu bakatao sa tei rauci ko keto sa tei chiko so na ubi. Arau cikso na ubi, arau cikso nandalo, nduan rau 5,5 bulan nandalo kita sate arau cik, benar apa? Betul kita bawa rau cik kan bos nyambak ke dagli. Na bawa rau, kun bawa rau cik ni takkan cik nduan kan matak, bawa rau binak, na istri ni lotu, le subatale na kama kau ke kai binaka, doktor mai, wala siya mai nakaya. Era nangase, era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoba na wai, era rambe ata na ulibalua. Kendango, via chiko na pajero. Araw may lebu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlalaga, naka. Buli manda do na lur vital. O deigo, kuni buli do na lur ker. Libir na tal metaka. Libir na tal, ngona, le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Sale sundina mai ya sarau tarabon dolori kena motoka menda satong bali mandanga menda dambe siro na itabi anda kadibikina bina bale bu na talatala Lal Muhammad sa tendo mandana kena ibu langau.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka katau dren na to beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa 21 saivarua merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenangona totolo tuatua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa saivarua. Erto ngarabatalangan kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen drakita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini lulu be Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. En muna ngau na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda waka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni buka tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na itibigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka ka na coleslaw surua that ni kailangan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo duo limono se ang wali sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibatakan na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka bakalevo na daw siya matikumay. Binaka bakalevo na daw aseti ko na nanda to vata na radio bulando vata San Francisco may kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia daw yani na walu sang bulan dolo na kende wili ni matabu vale na radio bulando vata. Iya e wili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane to ke enove sai pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Stand up.
na domoroto na matelola o ne tu semingone ali ke rato na vonga ke tura ke rato tiko talenga kina na seni waka ni na samambula nova umbula bena ka elia seri tu da kau tara de na dola masekila ko da lebu ni tambua bina ba lebu njina na ba lebu njina la ba ron koto ma kengo tu isamu bula bena ka mai Amerika ni bula bena ka bula tiko mai ngwendo na wakanda tabuka bina ka boka lebu. Oh, elesi wong. Nian rakimoni ni bula binaka di sambula saka totoko tunggonan raki na loma di tembara binaka boka lebu. Na ituku tale so ni boka nundi binaka rea do tiko mai ilia seri tu da kau. Maseki dola bina boka lebu njina ke afili bula binaka afili sa afi mudola binari ke bukan dola na tira tampa ni bi bukan donu tagi namboro be botua memba no miano na kaya sere mamandogo elu bendi botua mati mata ini gulu na dua na roa mati rubia na ngusuni tumba na tonga buto mati tangabia mati ngai waki raki nia to ngai he na be singa na boleh bulangi tu ibiani imbula bina bengarabi bina na kabironga na tutu mai na biokani bina ka lebu sema tiko ene ngoni da wara kana ituku ene no da banua kene bi sai buru ena liu mai na ituku ene tamba da kan yo bisa teng do ma da kana ibalanga wona sigalebu endai Pakia sama indono moniromo Pakia sama indono moniromo Pakia sama indono moniromo Pakia sama indono moniromo Satalan rono buisoso moniromo
samai ngondono mongirongo aue 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 samai legano sili le tu fole mai le tu no sili le tu fole mai le tu no aumbao erea membao sema bata sotea binimo anogume e meu samai tinia mei umi wale ngani pakia kia tau mole mole lau felia au nuita anina sema batanina Ano tu serena matay lawlawango kilani alanga tatumanda na panganrokan-rokan ni Sangani kini ngasi ni buli buka dengo sompo sayali tevi tanda nguno na chuni kapole mai le chulo na lendu venivo ni mula mena kana kanda kini sange sama tiko mai menda waraka ni tukutuku ena nota banua en dua na kaloka na singale bendeng dai and the radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai gona nonda bata anda sabe bukan bula tai tu kina da kinda baki kina pura raramba sa sanga di biti raramba nga sa pura taudoko kanda buka bina kina bukan bimbi be retu na kanda retu lolo masaret ko mena be nuku mai saine ai en singale bendeng dai sanga mataka tiko na bonua mai sana na mataka tiko ni singa tu siti andai dai ia nei tuku mai tambat la ne bisa en baletanga na nortua kampata na bani buaka le tulu na durabo gona keni tuku ve una matewai dona kisi ke to alingarava e to lo dorvor to kambatan dona baini buaka to ba matiana buaka kadi to kaya no to keni buaka kem do kilangor no buaka chiko lo iku sen ke bonongo kem do kilani dalla kanto da kaba chiko lo sen lewa sakadi bena kisi so me bena kisi o sin kilan o asen tu ve ona list no to kisi kango kaber to boys mai do kilani dalla si anke to sin dalla ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulu maleto ko na ron to da bali le minute to kuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandu ro matai ba mandala ta kana da mando ba matai ki na buak e una lu ben tui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai ko ya o ko ya sin kai bonongo ko ba wa chinga miki la kona kena karua ba madala ta kana da bos ba mate kena buaka ka ko nungu ratu e ngone be no na ratu ko e bo sautia e ona kai bonongo e ulewa anga ya no kena katolu sa sikena leni bo bo se babinaka ko ni do sombo ka ko e nungu nana na nganen ra no ratu o yo ba sutura ngai korongo kena balmbale ana ka ke de utara e warin do ra no bosakina na lawa e didi nga no na didi law is law ni o taraba ka taon do ne ndo ne yaya se ni nomu rachaji tu kinongona lubenda offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment te tona kina be kenda to ya na singo ya na to nga ngai tau be tui be liu ni abusa maleta ni aware ni babuli dirto ke o tu ranga mo baka tu ranga oren tu ni koya oren to toka turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua na ibabu bulia ya na non do no ngone me baka bulidi baka do dono en rauti ko nan do dono ni ngone e senga ni ndua na non do dono tu ki o ko me lawai ko bati ko ya o ko ni duri na matamata ni ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni duri lo mani koro align taka na non dono kina lawa ni koro ni duru ki bal lotu align taka non dono kina lawa ni lotu Santo dono satu na lawa na be bonua e sanga ni rawa ni taka ni lewa i koenga kito lewa i kito ti kombaleta na itongasi e liu ni abusa o liu talaga ni abusa e lewai ni liu ni abusa e rato lewai na ngone lewai talaga ni tau keni buaka pataki na bani buaka Pinaka bo lebsar na daw may tamada ni bisa na singa lebu inday se bo taliti ko endua mendaranga rongo da pakakin we nay talatala lal Muhammad se tiko bolingo me ngai kuriana no nay bo madal na lo madi be mama nya wa katumai sandua na kaloko
Ai tukutuku en non da banua. Sivi ane 5 na undolu 5 na rau na marama. Era o katiko e na lakadaka ni waka tumu bisinisi lalai. Tini kawalu na undolu vitu na rau basanga bulu karua. Era lakadaka nga wakatakira. Ka pana undolu ona na rau 5 sanga bulu. Era lakadaka e na bisinisi di takadaka ni linga. Ngona itukutuku wakaritaka na non da presidenti na turanga na tui maduata. Ratu William Ekatonivere. Rabagaritaka en songo ni South Pacific Business Development Awards Night na nonra tukutuku en buku ni nonra ingu na marama en takataka ni business ilalai en non da panua kasabu kaya baga lebusara na baga tumbu ilabo ibiti ke nambula baga ilabo 5 sangabulu ni paswata 5 na undolo 5 na rau era sa register otitu en daka ka pagatokai ene ulutanga na micro small medium enterprises to kila itu nga na the MSME en non da banua ka tini kawalu na undolo bitu na rau basangabulu karua era pagaburenga pakatakira na bisnis Wana undolu ona na rau 5 sangabulu erangarapa na politaki ni takataka ni linga. Tali takitiko na isau-sau era sarawata na marama nandua na dabu i kalawango ka nanuminin na torodaki kina na nonra mbula bagang bisnisi na mbula bagay labo kina nonra rawaka na nonda marama. Adabuti na eday Elena Tinay, may lautoka, sa iko na maraman daw ni bisinisi wasibin duan-dua na lomaniang baki. Na buku ni non daw, kinadakadaka ni bisinisi ang baletira na marama. So tabi kina na lenga ni bula bagay tiko-tiko, na non da bewe kani bagay kenda kina non da sasanga, na rawa kani bula bagay labo, so tabi kina na onga-onga kedenga, na onga-onga ni lotu, na onga-onga ni panua, kaya na onga-onga ni bula bagay laborarambay na non da panua, ka sabang ang bauti, ni sa labeta la ketalenga na ibuka tangin dengan ni non rawakana marama, na non da panua. Na baga tulewan na mata bilaway, kisi ka baleta na iliw-liw ni bending-dingi sa pagkadengo. May nanon na o Muhammad Sanim. Ebida tala na bembeta kira tikongo, may baleta tikonga na iliw-liw ni bending-dingi pagkadengo. Nakendua tala na nakisi, raw na leway batakina, kaya nabunilaw pagkadengo. O Ayaz Sayad Kayum. Kaya naturangan nila wa Suba o Yogesh Prasad ni nagaiba katawad na malua na non nalewa nabuko ni bembeta kisati kung baletiraw na leweruango kaina ka na daw bembeta ki ni matanitu watawa Nancy tiko Suba ni sayado tiko na bimosaki ki rato na loya na non raw loya na lewerua pataki Muhammad Sanim me erawan ni banday takikin na sendon donuti ko bakalaw na non raw may beta kinaleweruango na matabeleway kan don donut talimbe ka nga bakalawa na bibangangay lakaba na faikek se andon don men duatani abanganga na kisiruruango o Sanim kaina kini ataura baka taon don don en duanay bota-bota rutati ko 5 sangabulo na undol ay kurini kena isaw ya ka bangandono ya na tumbongo na bunilaw bagadengo aya Sayad Kayum me solibe Muhammad Sanim ya raw sana belew ay roro ay natikinango kana rongo din kisi na okotoba na ikarusang ul kawalo ni singa nangito sana dolaba na katumba ni duru kina timinibiti na Fiji Water Flying Fijians na ilako-lako ki Europe
e na vula katumai. Baleta ni so veira na non da robo un daungito e na Fiji Water Flying Fijians e rasanga ni rao ni mai wagai tavi. Baleta ni rabau ditu na via lealati ni songo ningito e ralewen na mai Europe. Sa nando lava kinango na ngalala veira na non da robo e rangito tiko e nanrua mera sabaka durumi talenga ki na timi ni viti. Na kena baka topo taki na baka samango e laurai ni ato so vinakasarakina na Pacific Nations Cup e na nonra bakaitapi na do robo rangito bolingango e nanrua ka labeti da kasarakina na kena ibaka tangindengende ni ratula ki rawata talenga nanganga e na sota ni Pacific Nations Cup ka kautalifsale mai kina gibiti ng bilo na nonda timi. Kyle McBurn na daw yung tabulidi ni Fiji Water Flying Fijians ni matay ni wala takibanua bataki Scotland na bulo November gay bagay doritiko na sota taleso kabay tarabiani o yan sota kin timi ni Spain nangay bagay doritalenga na ngito erua na sota kay welesi na wala takibanua na kene yoti na wala takibanua kay Islandi November na muani bulo November imber ni rangay lesu talemay na nonda daurobo kinabe sa iburabura baka rita kimay ni baka nanumi na madongo na matay ni ambaki ni kena baka nanumi na non rabu-rabu na matambatikan din Hamas may Israeli ene kabitu ni Okotoba na ambaki saoti karamatikin na doon na undolo ruanan raw na Israeli rakaw baka besukin na ruanan raw ano sa ngabulukan doa kara sila ibesuti ko may kya ngaw nango. Ya baka rita kimay ni rasama ibuka na numango nanduan na ngaw na mosi na chiu na bay kaya ya dovira na ngaw na ya kan sengan di baka tarahan na ya do tale baka rua. Ya nan sau milesu na Israeli sela ko tiko ngango na no na kamba koro ki Irani wata kina bay buno bole kata waka kina bay rato na Hamas apa kawan bokota kini non rei tiko kay nanggara yung boto ibura-bura era kelia meran rokina baka rita kimay ni rasamat yan na kiniliw-liw ibida karaba kay tabi yan ang bakisawati na nabudi kay natuway di kambakoro babay dora na Hamas ka bukan nanumitiko na madongo may Israeli kinay tukutukunin Raki me do batiko ni nanon da banua na bongi lebu ni kua nanon da banua mai viti bukarita ke mai ni na do magatiko nan raki benak raki mamada ia nangai tau mbeka na udai na kabi se nan bongi ndai nan bula saratoka na toka lau ke na toka lau deba deba ke viti lebu ya na bua suba na usori na boliku ke tai lebu se rua na mosi na itasiri na sano ra na deba ke imbua na toka lau ke maduata na sano da kaunrobe ke na anu bole kata me tigabu mai di kombia ke nang gelelebu tabe uni aya data bata ke lau dala wiliki na sano rua o lo mai viti ke lau warete ke mai ni na dau maka kotonan raki na singa indai na kabi sana ga roni lutu na kuru ka tau banga una nauda nang bula saratoka na toka lau ke na toka lau deba na be barra bi na non da banua se wala ki bora na wasa me da bana singa buke lulu ni mataka na ukuna loloa kana tau banga una nauda na be banua taleso sai kwengo reke mani na turanga kene marama na itukutuku nin raki na itukutuku na be sai burubura na itukutuku ningito ke na itukutuku na non da banua na non da vata ke city veni raturala Isa kuya elende senika we alieke andi banero moda
JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka langi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kubertongo. Au salah lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. E sengan dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u drendre na te tu beto seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nom ni boli. Rao sarra. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lebok sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Abe sureti raramba ve kemunina matabi wakani. Kemunina wakanda lo mai mereke raramba. Mai duwain dua batamanta. Anda mai samati batamanta enda muani maza o sarangango. Da bukan numati okina na tungalala mai viti na Fiji Day. Ena mbakingo ruana undolu rua sanga bulu kamara tu didi bagati kona ono Foundation USA. Ena baga rombuka ke ena baga rua ini katini kandua katini karua ni okotobo ena muani madongo ena Sonoma County Fairgrounds, Santa Rosa, California. Sabo tongango e bidana stalls na baga tunoloa kwa ya bitunan raunandola senga ni bolita ki kina na kakana. Ke muni nanga ibia bagai dorna tikina gona bolita ki kakana ngan rebi moni be tartara rawani ke rato na tambana nimbula Department of Health Services Sonoma County and taliboni vitu saiba vitu lima ninga ibe tartara ni ke yabeni sanaitini and vitu ndua ba vitu saiba rua saiba ba se na email fijidayusa@yahoo.com and na kena itukutuku mataila la irato na tiko talenga kina na bagay lesi may na tambana ni Labo Musuki na Fiji National Provident Fund na Digicel ay Tauke Land Trust Board na Unit Trust of Fiji Sole Fintech na Fiji Trades Commission na Fijian Holdings Unit Trust wata kay na Ministry of Lands na Ministry ni Ngele ni Matanitu. Ni kay bitukutuku ni takani. Abe suretiraramba kay na Fiji Runway Resort Gala na pagarawain ni Okotoba na ikarusang vulkaono ni Singa. May na 5 kinatinikandua na Kabi and Caneros Resort and Spa and nabasa ibabawalu Sonoma Highway in Napa. Na idurudurin doon ang raw basang $5 na naruti ke muninga may keri. O kakina na ibagay kabi tolu na itamba bagay kabi ngo. Kaya nanguno may salabatakay na lomanindua na wasoliwale. Watakay na bagay takibuki-buki kaya na isulu. Ni tokarangay ni na isulu o ni kilani na binganiti kaya na songongo. E nabi toko niti ko kina na Tourism Fiji kay na radio bulan 2 bata. Kito niti ko talangay ni kina. Sangan madala kito na bagay kabi sa senga. Na nomuni katalaw, na nomuni katalaw masumasu na lewe ni ANCF Cell Group 2. E na ikawalo ni Okotoba na mua ni Madongo. E na 25 Pacific Avenue, Santa Rosa. 25 basa ibaba. May na ono kinawalo na kaloko na matak. Gome baleta tiko na nomuni lako. Lele saraba talemanda na wanga na inoa. Nige ko tamay na kenay tukutuku menda may rongo de se bagay vitu na kenay tubaki. Sa ikwengori na irongo may navali ni songo. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala. Set it on my
Ke sa lolo na ua sa tadabura basua. Pinakabakalebu na sema tiko maeda sa kalebu ni Kua. E na radio mbulan dua vata. E San Francisco ni Kauti Kenta Batamai. Pinakabakalebu langi-langi tuiviani. Pinakabakalebu stara. Pinakanabi ngarabi. Pinakabakalebu na nomuni tuku-tuku. Kina bukan wini binaka. Enta bukan wini binaka raramba tiko na muani madao. Enta bukan rozan beta. Enta rongoda tiko na ituba-tuba. Kina bi kaiso. Enta bukan eldori. Enta bi pali ni bola-bola ni taka-taka. Enta bi koro. Ena tiko-tiko e soni vangalala. Na marauta ki ni tungalala ni nonda banua. Kena muani madao enda bukaruzan beta. Josefa bakalangi-langi. Me bauna numi talinga kino na Daniel Imbatina bakalangi-langi. Pinakabakalebu Ricardo Paul. Adola rigi. Kerea na sere merambau baka maruta ki tukina na bakailesi-lesi ni Swire Shipping, Fiji. Pinakabakalebu na bitoko niya na Fiji nrua. Bakang bimbi ki tolango e lautok o ratu lekima o veniana anaisi o ratu osea ke manoa bau na vena numitale tungani nangonengo o Ricardo Paul vinanduri ke binabalebu ke mami besuri tale tungani na kapa barrel e na lautoka border agencies e na baga edoritiko e na St. Thomas Primary Hall e na Singapore rawa isarangaongo besuri tiraramba tungani tala songo ya duan barrel tiko mai kia ni gaila ki wakto boleh manda ene le ratu mai tabuki bula pinaka matangali kalungata tiko na bengarabi pinaka boleh madao pinaka bike muni kalungata ena madao ngo totoka tiko mai na rorongo eso ile ue e totoka na soro kindi ni roka ni ua mai na tombu karakarawa ke baka undonu totoka na sere ke na rorongo nin dondomo vinakabakalebu ke muni elesi vinakabakalebu sara vinakabakalebu na sema mai vinakabakalebu na makutu vinakabakalebu na bewe kani na bewe stinga enda sota tiko kina en radio bulan dua bata San Francisco gona nonda bata enda baka vinakabakalebu ke muni sema tiko mai kina vinakabakalebu en lera tu mai tabuki ke mundo na rorongo tiko mai ena Swire Shipping stino to kona bula binaka makare binaka se sartiko yani ke na mjau liba ni radio bulan dua bata o stino to kona tiko mai New Zealandi mai Okalandi kasema tale tiko nga mai ke irana we kanda mai kia binaka bagalebu sara binaka bagalebu elesi wong ni kalungata na singa ni Kua duana sere me kauti kenda yani ena be mama ni awo enda sabaka robo kaza barakina nonda songo Isa balang mai nano busere tale yang bagomoli nando moni wakanana tu nanu marawali kami tu kau dia Katio le sube que muni, me amorro moda nando muni, nando mara we muni tu, oya we que muni. Tata dragola, ana tale koya, embau ya betale, que nasala tu. You do the
senga dina ni karaurawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanda taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka kandau Dren no te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona totolo tuatua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarapatalanga ni kanale waka sumburi ni nanomu yaya, mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos ni mbula, kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Na nonda vata kei siti veni raturala. E lututu ni dau liwa tau na ngarau. Na mata serene i samun dawi onga mai na kale ni buni ongloa.
Da borong taliman da ve nai tala Lal Muhammad and singale wenda indai tuku zabamba kamena roti kenda me oti ni no na ibalanga wenda singale wenda indai ai tala Lal Muhammad kila ndana ka ore de chingona ba wele ngo sa ba wele ta kendo setani nada mungo ai do sa ngaluchi nada mungo telepon mai be telepon di dengan telepon gondon di basingani setan sa solibiken asengan nakanggo sa asengan ambula ya lingala telepon wow saya linambula ya kaya liu chisu sindo naka me ko ako ni yali ni tu telepon benar apa elebu naka chugolom telepon lago chugana phone lago chugana Facebook lago chugole munaka ngai bango chugana lingamu zawiri chungabango zawiri lebu ni zawiri na lingamu bango na numa iko talanga na zawiri chiku reba kisarea zawiri tiko baka lebu na lingamu iko talanga na zawiri Nere ngai mo ken moni madha oni zawiri nta sabu aro zambeta ni ngore kalau ngata tiko na bingarabi ena singa lebu enda me do mandara kene baka langa wike o tienda ngai tomana tiko na nonda bingarabi sengani ndau data sengani ndau kua na tangi maudia ke na asimboya ni da kauni tambua
Me volia back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mata ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au sahalo ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar ngana buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu dua tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula. Koni lenga sinui gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu be kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Serenita moa moniro moda mandaraya busano raya une sesilini anonda mato avoni nonda mate sautu ke inambola masi ke inakomina yangona aikarua mauna sao tiveirana nondanga sesegana silini seyauni vanuata ni sivina tambani muanga ilumu ena lamaka litaliva kakaroni nilumu ena waiwaiasi Isama ito ngayanu yano meiweka nirasoko maikibiti ena beitambaya kirayado maikimua mera maitayana ya sirausa tamua mai mera mai beisautaki tambua si kamu nanga enonra natura mai dolani nonra wosa senonra ivakasala divina ivalu sebe mokuna tamatange abutuna koro kameado mewaidala Rube bula ke ila ikuli mai na korovou e kumbulau mai mbua na sereni tambua. En tabarongo kina tambaba ni bisa na kay muria yani na ulutanga ni tukutuku e na nonda bonua. E kalau ngata na ngone. E solibua e 5 wala nga na miniti may ve nau kengei. Kalau ngata na ngone. Kenda tonga kilay ko nga nda to dhunru. Ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray. Nandun raw na pasyente ng bula ni ngone may na mbaki 5 kina tinakawalu. Walu sa nga bula pasyente no nakilay ko yung gas ni buli. Chini kawalu la pasyente no nakilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno kede ngaiba. E rua nga na pasyente. Nanon daru kilay ko na itumutum.
ke o veki la na mbula ningone ngai ko rivuli giri mo ko ngas ni vuli ngai kende to ngai giri mo ngas vuli tu ni mayo ke tu ni me o tu sela imbutako ora yo tu sela tiro imbutako. Ulutanga ni tukutuku ena nonda banua karongo bi ena singalebu enda indai. CV ni 5 na undolu 5 na rau na marama. Era bauditu en sasanga ni bisinisi lalai. Tini kawalu na undolu bitu na rau basanga bulu. Era daka nga bakata kira. Vana undolu ono na rau 5 sanga bulu. Era ngaraba na daka ni linga. Ngona nona itukutuku na turanga bale na presidenti na tui maduata. Ratu William e Katoni Vere. Boga edoriti kona songo ka edana na South Pacific Business Development Awards Night. Ka boga itabikina na turanga mbale na presidenti. Ka boga rita ka kina na itukutukongo ni sa toro da kasara na nonra dau na marama. Ke na nonra ngumatua. Na daga ka ni boga tumbu ilabo ke na bisinisi na nonda banua. Sa boga lewati kona turanga ni lewa suba o Yogesh Prasad na iwale me tauriwa ki na non rau na mai vilewa itakitale na dauni be dingi sa boga dengu Muhammad Sanim bata ke na bunilawa sa boga dengu talenga o Aya Sayad Kayum rumbe itakitikongo na sona dala me baleta na dingi kene karua na dala talenga rombe takikina nia soli boga taon dondonu ve Muhammad Sanim en duan i bota kasangani dondonu me asitaura baleta nia boga donu yang anda bunilawa kasangani muria na kene i boga rau ni ve boga donu i enang gitu nandola pati ko nangalala beira na nonda daurobou na swaya shipping rua na ngalala mbera boga durumi talenga ki na Fiji Water Flying Fijians ilagola ko ningito ki na buoliku bula katumai bunga nonda daurobou ma Europa na sanga ningito baleta ni rabou ditu na koni taraki boga daka ki na be timi relevena sa nandola ba ki na ngalala beira na lewenin rua Roni sota le duriani me relaki ngito na balata ki banua tolu batake Scotlandi o Welesi batake Islandi na bula katumai. Sandingi takitale o Sevu Rees anonda daurbo ka ngito boli me New Zealandia na All Blacks me lewe na talenga na ilagolako lewe tolu sanga bulu kaona na taungito ni New Zealand All Blacks ilagola ko ningito ki na buoldi ko ni burabura erto garita kamay ni ratiko talenga sona dorobo na biala uray boga binakasara na non ramangosa kay na kaukawa ningito o Cam Roygard bata kay ratale sona dorobo ra dorobo tiko yani ki na team ni All Blacks en dua talena dangilamba rabu tikongo na tomba mai merke ka bagang bautin din tatara bagang lebusar beir na lewen ibono baga wasi bini sangay nanda ko nga endo na dangilamba o Hurricane Helene ka sa durueningo en dua tale me be muri nga yan yung Hurricane Milton ka tikabuti ko yan na barabi kay Florida kautati ko yan na dangi kau na category tolu dangi lambango me dabati ko na doon raw ruas sanga bulu na kilometer doon na awa na kau ke na totolo ni dangi rabu ti ko yan ngo may merke kina itukutukunin raki nanday kota na ituba kinin raki anda sono dono magati ko endai me dabati ko yan na singa ni mataka na tau bangaw na nauda wambimbi na kabi kuru na bonuay ng bongi kada sewa wana wasa laki bora taiki na mata ni langi mai na tokalau ki na tokalau deba tau banga una nauda kabisinga kay ng bongi
e na bula sara toka na toka lau ke na toka lau deba na non deba imbarabi se ua ka boroborana wasa na nraki e na singa ni mataka maiviti na singa bukilulu e na uku na loa ka taubanga una nauda e na bua suba ke na usori mai tai levu se rua na mosi na itasiri na sano rana deba ke mbua na toka lau ke maduata na sano da kaunrove tabe uni lau dvala ta ke adata ke ne anu wole kata wili talenga ki na sano lau ke lo mai viti e ne bebo no tale so e nandau maka na tuku nin raki e nandonu maka bimbi e ne ka bisanga i roni tau nauda e nambongi ka se ua na wasa laki borobora e na soda ngauna sai koengore na tuku nin raki na tuku e na nonda banua na besa i wura ke na tuku ingito Na nonda bata kay City Veni Raturla. Sana suka na loli e kamida nyuwaka na numavoli isa na rosi Totoka na vindela na Three Sisters ke wakainda tu mai watu rekuka ena kemba ni matai walu mendanga i rei wakaki nei matau menda rei kina na totoka ke lambasa na korne seni rosi. Bula vena ka paula marovia arna yandra
te roni Mbukalili, do umbula vina kana vingaravi na Fiji Sports Council e Laudala. Kei enele ratu mai tabuki, pina ka buka lebu na vingaravi, e ndua na taro na maramango, o sala ipa matangani ve kentara rambai, kai tuku mai endua na nukutaro matangalin, de ono kilambeka se sa tuebei, na turangango o langa ni rambuka wanga, bale tambeka endua na serenda ke rongo dawo titiku ngango, ia, kere itiku mai ke endua e kila na puno itiku kina o langa ni, alabina ka ituku mai mera ni bukan te o takea ni buana vekantango, bina kata tiko merawa ni mbau kila, na puno sa tiko kina o langa ni rambuka wanga, se sa rongo bolimpeka ngana tomona. Bina ka buka lebu na sere to toka buka wati mai vestino, tokona. Kei nei tukutuku ni Ricardo Paul, membaleta na Cabo Berle na St. Thomas, te ana Singapore ruai. Singapore ruai na muani madongo, o ningele sota e ni kea. Bina ka buka lebu. Na Cabo Berle na Singapore ruai lau toka, artu na buka taratuku kin na wai koula ki tabua, teke bua na pana e kabi, nangele tini talembeka ni ana pana matakalele ni Singapore ni o tingan talai masu-masu. Au sada boy ke kira usa tatau vina ka boga lebu na sema tiko mai ni nanu mana taro ya imbaleti langa ni rambuka wanga ke ronyo ni ngai tar mai na nonda ngauna ena singa lebu ni mataka ni tini kandua kina rua na kaloko vina ka boga lebu na sema tiko mai ni kalungata ni samode. Que máquina, cala ni siga.
Nanda Vata Vata ki City Veni Rotorua and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata Mai.